کومینە شانۆ یا کانتۆنە جزیرێ دبن دروشمەیە شانۆ پرۆژەیە ژیانەیە دەست bi çalakiya dayîna rêze semîneran kiriye. Semînera yekem duh jaliyê nivîskar Ciwanê Ebdal ve hate pêşkêşkirin û tê de behsa nivîsandina teksta şanoyan hate kirin, pişra beşdaran jî nêrîn û fikrên xwe bi par vekirin. Komîna şanoya kantona Cizîrê dê berdewamiyê bide semînerên bi vî awayî. Armanca komîna şanoyê ew e ku rewşa şanoyê were nîqaşkirin û bi pêşxistin. لدار دکوه چالاکیه که به کومینا شانو وگریدایه و کم دزانن کومینا شانو لروج آوا 2018 هات آوا کرن کاری خوی روزانه کر بیشتر پیشبرد شد کر امکارم بیشتر وقت چیزی بیشتر معرض یعنی شانو شد کرن هر سال شد کرن امکارم بیشتر جارا پیشین کو چالاکینی نیمهی چیکه ده چارچوا ام بیشن شانوگریه ده و نویسنده شانو ده و دوی چارچفه ده یعنی تشتکی بده خویانه کرن کسین مجولن به شانو الهف بجفن الهف گوداری بکن و تشتکی نزیکی هف بکن وکم دزانن البستواناره شبهر کنه چیروگواناره هنه گوتارواناره هنه هنرمنداره هنه لیا شانو جرا پیشی کو تایبتمندی یک شبهر که ام بجنه کومینا شانو هبه و یواجی شانازم وقت جوانی عبدال